تماشاوان نجا ایرو روژکا مهم و گرینگه چما مهم و گرینگه جبرکو ایرو روژا ماموستین ما معلمین مایه لیب پیروزباهیه که تنه وی مسئله چاره سر نابه جبرکو ماموستین ما امکه کی کده کی خیرته که مزن ددن جبو ما جبو زاروکین ما جبو اولادین ما جبو گلجک و پیش روژین ما یا راست بنگه که یا جواکی کو چه بوه ام بجن بنگه که عالمان بنگه که پرورده بنگه که کو یا خبات نیان راستین ورن کرنه یه جیه زانستین ورن کرنه بسایا ماموستیانه خصوصا کدا وانجی امک وانجی لسر محمیان هیا هر کسک شخصک فردک الا کی کدک و امکک لسروی هیا کدا که ماموستیان سری هیا گوتنا حضرتی علی بین بیرخواه کسی که حرف کینه مبکه گوتی از 40 ساله کلهی ویبم به دری مرف دست بیب که دینه ما بگمان قیمتش خود دم ماموستیان معلمان لی دوی سردمه دا دوی امجی زانبن دوی روژه دا نتنه وی روژه همو وقت بجن ین ساله دا دوی مرف چوا معامله لگل ماموستیان بکه معلمان بکه دوی مرف چوا وان ببیر بینه ای روژه حتی جدسته مبه امویه که خبر بدن ای رو استودیا مجی میوان مجی ماموستنه معلمن جنیز و میوان ناس بکن کده وان امکی وان صبرا وانو کو یا صبرا تگوتن کو سلیمان پیغمبر صبرا کا مزن سربیه صبرا کا وسام مزن سروان اجی بگمان خواه صبرش کدرته الا کی حسکرین الا کی ایدالیست و دوی مروا ایرو مبحثا ماموستیان بکن جنیز و او کسی کل متماشه دکن هکه ماموستایی که وجه هبه ایرو ببیر بینن و تلفن بکن و بجه ماموستحقه و حلال بکه بلکه جه اوجی وظیفه ویا مظلم به یا جه دست بکه به ایجا کور ماموستای خوش نیز و ناس بکن ام دست به بشاخ ویا صحبت بکن ماموستای می یکمین محمد جمیل یاشار ماموستای تقاوید ین امکلی اصلی خوش جه ارزورمیه ایروژی میوان میزبین تو بخیراتی نبخیر داوید سر چوار هاتی روزا ماموستیان پیروز و بمبارکی بلتز بینی اج رودا بتونی ماموستان پیروز دکم روز کی تانی تیرنا که فقط بتونی سال وانجی بمبارک راست تا گلکی راست که جمیل ماموسته جمیل یعنی حقیقتا روزک ترناکه تیرنا که لی ببونه اوه کی ام دکن یعنی ام ببیر بینه سادشه دوی مره قیمت زانبه طبعا مرج ماموسته کی ببیزه کو دوی مره روزه کی تنه وان ببیر نین افجی بالکشه یعنی ساعتات خوش به سر شوارات یزبلی ماموسته بایرام دمیر ماموسته کی پشت خباتک ماموستتی نها وظیفه داره لمکتبه کی مدیر مکتبیه ایروجی نها میوان می از بنید چی بخیراتی سر چواراتی روزا تجی پیروز مبارکی به از بنی خود جوار ازی به اجی ایرو روزا ایرو ماموستیت توا روزا وان مبارک کم خودی سر خیری بگن روزا وان آمین انشالله تشکر سر چواراتی tabi bayram hoca jiberko müdüre psikolojik mamusiyan hın baştır zane anji روشا پر باشتر زانه یعنی روشا ما موسین آنها چا یج مره مقایسه کی که از باورم دوی وارد و گله که آلیکاریا مبکه سر چوار هاتی ما موسه مگوت یا ایدالیست به دوی می باس بکن ما موسه ایدالیست چوا چد به ما موسه ایدالیست دوی هر تم خبات کی بکه خدمت کی بکه اف خبات جی جانا ناکوین امرکی ناکوین میجی کی ناکوین گوتنا دوی الا کی مروانا بنفسینه ما موسه محمد یلدز جی او ساکریه کتابی میجی دسته مدانه و موسی محمد لطفی بخیراتی سر چواراتی بونی به دعوت و ناتوکش بونی به برنامه ها مالا تاوا بزبنی روزا تیج پیروز دکم دجواب جی مدیاته جی انقره مانیفستویا کتاب کاویا یکمین کو ببیر آنینن ماموسنه دفردا کو خباتکا ویا امریکی مروف ایدالیست و چاچه و سری خوش و مسئله را اشان ده کتاب کبرای کوپک چکر حاضر کر لور نسکنی گود و ماموسته چوا ایدالیست به افجی کتابا ویا ام بجنیا سیان ماموسته کی ایدالیست هر ایداویجی چیروکن ین خواندوانان نویسانده بچاب خواندوانان گله کی بالکشه ماموسته محمد یلدزجی دنوا زاروکان دا دنوا جوانا دا حیاتا و امری ویجی درباست به
زانم کارچوای گلو اجنها دوام دكم امام خطیب نه سایز سياسية بروفيسور دكتور نجم الدين اربخان وظيفة دار اون سر چاوارا سر هاتنه چاوارا. ایسا دوباره اشتراسی به سپاس ما واسه جمیلشته دست پی بکم Kerem. سر جواتید و پیشیشته دست پی بکم از ماموسه ادبیاتی باز Beli. 35 سال نزدیک 35 سال 40 ساله Nizki 40 سالی خوتی. تخاباتکی کرد از من سو عمرکی درج دو و درج نوا öğrenciya da nava خوندوانان da nava gencan da derbas bu yani bine tebirate gelo de despeka avukata xote kota çava dest bu vazifeye kir Tabii. tebirate projeka çava bu ezbeni Zaf heyecanlı bum. Mugo li kuderi bu tebirate el karşı bum. li karse bu Karşı bum. Has köyden 78 dakikatim dersi. Zaf heyecanlı bum. وين قد كدي درس ادبيات يعني وين Bu قد vakti Türkçe bu. ha Türkçe bu Türkçe bu ortaokul ikidam. Ketim dersi heyecanlı bumcu fakat ev haskırna zarya şevqa van muhabbet van heyecana mıhlas kır. Yani hakikaten tişki zaf hoş bu. Ve verda ve yürü hatar ve yürüci ev kame devam kırçıyor heyecana şu öğretmena tünebe başarıya vic tünebe gere illa öğretmen değer hali xweda heyecana wî hizmeti bûne. بله از بني 35 سال 40 نزدیک 40 40 سال sale. 40 سال مرف درس بده هر روش مرف Evet. وره ya ev mesela az fikrim az bejim ya az 40 sala vi kare bikim ya ulat bejim ne kare aqlaye az usad fikrim belki idealist kamını peşa rojeda tişteki fikrim dine habe lema muste az borum akd de berxwe yani hedef de berxwe dibêje binê evan gencaya zêwan mezin bikim evan gencan ev bigihîjin belki hene bin doktor hene mesela bîranî te wisa xatireyên te hene ez benî Tabii. ek wisa teqeş bîranekî Mesela- yemiş rojek çêbû xwendevanekî Zaf tate valide öğretmen zaf behtiyaran. Mesela cari trafikte da zaf sıkışmış bu polis memuru ki hat cemin ehliyet amcamı tünevu çerez dittim beşe xaz girtu hat teslimin gotu hoca mini Kayseri. Allah Allah Ciki dida ben askir yani lüvede en asker em disa ciki hakim ki hebun em çume deri bingoli ev telebi mini ortalık Ramazan doğan hebu. Telebi navi wiş bîranekiriye Navi biramakın. maşallah Tabii tey meru bostan ki vaqta bi ev pek elimize bek ev çiçeği ve ev koy meru zam muhabbet elimize ke. Talebe xwendikar daha farklı. bele Devamlı bir hatta daye. Duy takip diki. Keyf ve muhabbet ve tişki zaf zedeye. Ev bi ihtiyar ki zaf mezene. Tabii muallimi mumesti sırf ye metenine ne. Deji mumestiye, braj mumestiye. Bavcı işi dike. Yani insan Xuda Teala diyor ve lekad kerremna beni Adem'e. İnsan şerefli çekiliyor. Şeref ve insan fırkavi ve caniyedin da da'allime hemji ders avidi bir terakki dike. bele Evci insana hatta vi keda evcada tebe fikra teda ve tüppi zaf mesafe digriyu behtiyar diyor. ساعتها خوش باز بني يا والله مرف صح خاطري مروا هبن حقيقة قالك يبغى الكشة يعني او وقت بافتا ازبارم تدنير نص ازبني Tabii. جي وقت اولادي خويا Tabii. جوان دنير يعني Mesela yani hatiye büye bav, büye kal, hatiye visali bizor ti destete baştike bizor te hakikaten merupi heyecanı ki mezun مرف بيشاد بين Zaten. Fakat dişki dici her deri rasiteti. İro, eçmiyala vay rastimahat, eçum İzmir rastimahat. Yani kuderi çiti berte o muhabbet ayı dişki zavzede. ساعت خوش تبي راس اني ناويج ام صابجن راس اني جي جبركو معلم باش براس اني تشد بك وانا باش تفخجد بشيرين يعني Ya dişki dici yani beri da muallime başlığına ve hareketi kijan xoşe ev muhakeme nedikir. Dugu muallim bave madem ki muallim runduni ravi midde gavatın tek go Hazreti Ali çava gotiye ko 40 sali dum kolevi ev fikra da zarya da bava da hebu ve devam dikir. Bəli. Mesela öğretmen ki melzarya hirs bu buna muhabbet yavduk zanu em hareketi ve yanlış yaradığını ve doğrunu em buna fayda vid xabittin. Ne ku kino ev ko ortamda بله ازبني ازيد سا قوتني بدم تازبني تشكر. سامي الصحبت اخو بحضورها بكن كيك محمد جميل كو بزانم قال خاطرات هنا بترى بايرام خوجا متخوزم قوتني بدم تجي
تنها مدير مكتبك يزبي يقول بناري نص Beli ازبني Gülpınar, Şehit Gülpınar. Fatih Koçam İlkokul. ازبني tabi ماموستي ما معلمي مزونا جهني يعني بشتي پرورده که بسا ام بجن انیورسیته خلاص دبه دوی بکوین سناوه که آزمونه کی پشتی وی بردوامی ها هی تشتی زحمت اصلا دست بید که ما مستین که تینه جمعه از بینید چه مرف یعنی مرف بیجه ام بجن پسکریکی وان یا جه ام بجن تیگی هشتنه وان دوی چه چه بوه بچه ویتم معلم دوی چه به از بینی چه دنرخینی یعنی معلم باش دوی چه به اکوتین برته مثلا دوی döneme de mamostên me malimên me kêmasiyê wan çi negelo divê meriv çawa behsa wan bike Tabi bervanda ve xêr be. Malimi naha minanê malimi berê tabi zêde ew kêwan tune her tişt hazirî dixwazin. belê Şert imkanê naha rında yetişmiş mi bu icat ciddini meytevacı diyeceğim ciğer hoşta başta ciğerin de mi mamusti bikin tam mamusti beri zahmet kişon belê meyte gündada ye mezrada ye pezada ye vilayeta da düşüne gündada evkektine bu bir mani avdeshanetine bu me doğru düz meytevtine bu deritine bu bacatine bu veya şey dikirin hani ciyabini camiyada wan ev kadar çetkin dixisne dershane orada ders didan talaba. belê İca malum na himi hazırayı bu ne? Tabi minani malumi beri belki teknoloji ev ki zahrım kullanmıştık. Ama her tişt hazırı berkut hazır. Gerek ki müdürü nahajı durman malumi naha zahrım bizan be. belê Psikolojiye vana bizan be ona göre psikolojiye vana yok ki vana ortama meytelerin hazır bike rengi yetiştirmiş bir. belê Öğretmen tezahüratı tabi heyecanı ve heye hani başta derse acaba eskiden bir işi bikim sınıf matematik ve sınıfı durum başka tabi. Heyecana sınıfı bambaşka. Çıka bu hunici bu matematik ve sınıfı ev çıka xandı bir arada bir vadik. te birat ez beni ya roja peşi Beli. Kuderi bu Ez sala nesit not çara hafte meha şubatı ez Bartın'ı Cücü kasabası ez belde koy deri nahiye kes ketme dersi. Beni camiye ki da 5. sınıf öğrencisi mi daha kaldı. maşallah hocam rojavi Beli. civi salavi pır başta Nava beni camiye da tabi direken çarpınca hep direken. D15 bir sojare da derbaz bun. Stajyerim tabi. Müfettişat ne teftiş. İlk görev veriyor mu öderiye. belê Tabi rucika bir vana. Öğrenci ana tebber çavimine. Sınıf ana tebber çavimine. Şekli vana öğrenciye vana. Tabi cara emnave zara bir vadik. Fakat zarvat etti karşıme hem hevdir ruye hevdibinin hemcin navete Hasan filan sırada filan numara öğrenci niye mi? Derhal bir arada de bir var erkeme zihnamaya. ez beni etxwazim te ew jî bêjî mesela te got ya 5. sınıf öğrenciyê me hebûn li Bartinê Beli. beimkanî aslında belki hevesa merva bişkîne jî yani meriv karobarekî binêre yani xeynê öğretmenî malimtî meriv karekî din binêre ya be imkan hebe meriv ji wî karê sar dibe mesela em karê din em bifikirin yani her çi be mesela mühendis be ya jî em bêjin parêzer be avukat be an jî karekî din bike dilê nerê ku imkan kêm be heves dişke ji wî karê hezkirin dişke lê ê we ê mamosteya bilaksî wê tersî Beli wê tam tersi usadı be. ku imkan kêm be aşk zêdetir tê we Aynı olsun. ev jî îdealîst bûnê tê ez bêne ev çi tê yani Beli yani meytede fakültede devamlı idealisti dinleme. Karşı da insan he. Hakikaten yatı tuvan insana dibini dilete de rahmet çedim. belê Yani tüvari da imkansız değil, perevi evki titiştek düşünmüş ne Sadece hayatı
Dediği ezvan insanı az çok var faydalı bir. Nasıl? Te hayat Rabbil Alemin rahmiş de dili ver. Bəli. Yani ez devamlı dibêjim teva tespit ekom ne bir 6 sal etxebitim. Anaha neyarı bavi merfa kuşti bavi merfa binin zari viyatxine sınıfate duati keti sınıfı nizani kore neyarı bavi te. Allah Allah. Yani ev kete de normal evladı te çane aynı olsa 20 evlat çibe aynı olsa. Saat hoş. Yani Rabbil Alemin rahmiye ev ki yani. Rahmet edem Erba yani. Beli beli. Mustafa ile Malata ama ben size gotine bildim tez beni. Mehmet Yıldız asli o medyadiye. Kerborani nasıl ezbeni? Ezbeni teji zahmeti kışanda hem xandevaniyata da hem liyatli okula geleki navaz zahmetiye da aslında ve zahmetiyata ku tekşande de xandevaniyata da. Kutu kutu bu mamoste malim te ve zahmetiye xwe te gote bra ev gence me ev xandevanê me öğrenci me nekşinin. Yani az kija vakt binem te nava öğrenciye da. Kija vakt binem te legal psikolojik ya sorne var. Her da viji ev kitabat ya ku bçave xandevanan hikaye wanji diyar dibek o çat kıymet dedi öğrenciye ku ez benim. Tamam musteyin idealist nefsanda ez benim kitaba xoda. Çi ez benim mamoste idealist? Ki evina? Belki nivîskar may Türkiye heja û proposa aynı zamanda Nurettin Topçu xeberekeviya kıymet heye dibêje mamosta dibê mimarê şaristariyan ya mimarê medeniyeta da yani medeniyeta cîhanê bi destê mamostiya hatine avakirin çilo avakirina avaiya mühendis beri meslek muhimin yan beri avakirina perverdehiya xorta zaruka ji çandına kundura kıymetira yani böyle kıymeti maddi ne oluyor yani İro maaşı mecim mamosaya ne o ki mühendisane mesela yani ne o ki kundura çinin var hoca da jî rastî heviya ma em dixwazin got daxwazînê ma erê werin ziman belê ez û tu ev mehvanê ma mamosteyê ma hêjan va temenniyê xwe daxwazinê xwe bên ziman belê însanê got serokkomar bin însanê got wezîrê perwerdehiya netewî bin ne tenê behsa qîmeta mamostetiye bikin gerek Peki mizginin yazı bedna mamosa. Çine mesela ezbeni yani mesela ek gösterge 3600 gerek der kevi am iro hevitkin go vazire perverdehiye netevi ve mizginiye bedem mamosa ma ek gösterge peşine ek gösterge 3600 ne tane bahsa kıymeti mabki yani un kıymeti ve serseri mesela çavema بحثنا متجينين أجي بدنا ما مستنا. بله. وكتابي مدة مثلا أب إداريست معلم مدة دوي برتوكا خدا أغلب شيروكيم قوم علينا زمان mücadele ما بمدرايا mücadele ما بأمرنا شو ما تخاذي تشكي بكي تخاذي برنامج تشكي تخاذي جبوني طلبة جبوني خندكارة تشتكي بكي إلا ما نقدر كفن أب يساقة أب الجرافي قانوني نباشا أبشنا بيت نكاري در كبش دربا نكاري هروي در عرف لاقي أوقات prosedür azzedetir. devam li mesele der kevin halbuki insanın ki mamosta yani muhakkak istikbala khundikari khod fikri بله. والجرامي ناكي خبات اخوا دوام تكي لازم مهب وانا كي شيء var حد بكي نقو ما نعج ولا درخي بله ezbeni. يعني كتابي بخوا اغلب بحسب مثلا كي Mehmet Hoca mezilsa gotine bidin te malume xabata kamazın te serveye ki kiriye. Me jî îro merak kir me mikrofonê xwe derêjê zikaka kir em çû medyada te jê ezberî. Me li wê derê me got gelo çima roja mamosteyan te pîrozkirine yani çi ye yani ev roj te çimane kaç bu wan te çimane em temaşe bikin dura wê di mamosteyê me din jî evê mêvanê me.
24 هيفيه ومامستيا او المكتبه مال روجا مالا ما يعول مال من التربيه جا خو خو ما يستينه مالا ما دديا جي مكتبه جامره بابي مري ما روجا ما جي بيروزكي 24 قاسمه معلم زاروكي خو امانتي وات كم زاروكي مرض بطلن معلم امكي واب زاروكي مرض زحفه ام روجا بيروست كم بقيمه الجمع معلم روجا ماموسته 24 سرماوزیه جبرگو سرکمال مصطفی کمال بوی سرماموسته دبستانه گل جبروی که هر سال 24 سرماوزی روجا ماموسته تی پیروز کرن لپیشم بجی 24 سرماوزی جبو همه ماموسته ما روجا پیروز بخیر بی ماموسته yani insanek izahfi önemli ya yani gom çibidne da yani faydana ki insanek izah mazına bago Hazreti Ali Jigotiya bir harf öğretenin 40 yıl köresi olurum yani zahf insanek değerline az روجا ماموستا همش کاش بردا قوتامیشتکم روجا ماموستا 24 قسمه یا لحظه کفی هر سال 24 ویدا ای سالی لحظه در کفی میزن وجا زاروک لحظه جی معلمی خوش بیر ناکن ماموستی خوش بیر کن جبیر ناکن روجا ماموستا 24 قسمه 24 قسم tabii mesela gerek معلمی خو her zaman بین بیرا خو نه روجا کتنی و روجا ayrı mesela heyecanı bir keve kefayı kitle یک mesela hediye kijiret kiş bona ko mesela jbona roja wana ya 24 قاسمه ya yani çava roja evindara hai roja daika hai roja baba hai roja mamosaj eu jwa kede baba na az büyük abilet mezenim jbo yana ke jiro ke başam tene bira insana insan metene bira xo evji kefam jvena kerete بله روزا ماموسته مکتب روزا öğretmenim bejin 24 vim he destgahı ve piroz kirin evji roja ki jboy mamoste mekteba evji roja ki piroza roja ki giringe مدرسي ما اشتر بجم معلمي ما جمره رهبر جمره ريزانن روجي واتن ام بجن روجا 24 ما هي روجا وين روجا ويا حرو جراكم قدري وزانبن وقيمتي وزانبن هديه نروش كي مو بدي واتشق روج موج ورا السايقلي بيج موج ورا افندي بيل درسي وا قوي خبدي درسي وا 24 مجدار روجا ماموستایان پیروز مبارک بد ماموستاین ماش شماره گله قیمتلینه خوجه ما öğretmenim مجبور مزاف درلینه پشتی دی باب ما ikinci eğitim ağa hem jwa distinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ye öğretmen baş tacı mena Aji değer ki mazına vakit diyama babı me çava em değer dedin van zahv önemli öğretmen. Bu işte kıymeti mamusa ve famkirin ve bira insana emeki ve jbo zaroki ve nesle yetiştirmiştik. 24 Kasım'ı roja mamosta مامۆستاش بۆنا ئینسانە گەلە زعف önemlîne ji ber got em mamosta ji bîra nekirin çimkî zarokê me genel tev berdestê wa mezin dibin dixwînin ji ber wê gereke ti cara em ji bîra nekin ji ber got nê ji bîra kirin Roja mamosta 24 Kasım'ı ye. Vî rojê sadece roj Türkiye heye. Ev jî ji bo zarokê me wan dixwendin û rê nîşanê wan didin. وان عائله تربیتی وقتی yani وان هینه علم تکن yani. روزا ماموستا 24 و مهیه سدما گو روزا ماموستا جی چکرنه د Türkiye'de تشتی گوته بیرام 1982'de به قانونه کی د مجلس د bakanlar kurulu da derbas kirin د sedema go Atatürk baş mamoste hatbu ilan kirin sedema ve de jid 1982'de le Türkiye evroj le dar xistine u jinga ve ji evya u ha devam ki Roja mamosta 24 Kasım'ı ve roja hatiye kabul kirin em cilwa piroz dikin tema deste mamosteye xwe او بردوام کرنه جیانا مده هری او کام مزن نشاندانه و روژه هاتیه قبول کرن روژه که هری خوشه هری پیروزه امجی و روژه پیروز دکن تماشاوان جا صحبت خود لگل ماموستیان بگوان هم دکن ده وتره همه دا جی ماموستین اکو خواستن روژا هم پیروز بکن همولاتی مموان جی سر اکرانی
fikri wan yani îro em basa mamosteyan dikin mualliman em dikin tabii mamoste kîja mamoste divê meriv çawa îro bas bike bêguman divê meriv mamosteyên serkeftî yên ku başarılî bûne divê meriv çîrokê wan jî ka gelo serkeftinê wan başariyê wan çawa bi dest xistine yani hema hewsa ji wek bêjin ji ezmana hatiye na illekî xebatekî kirine illekî xizmetekî kirine di mamosteyê me dinê beşdarê bernama me bûn nihal kêleka me ne Ayşe M. Ayşe hoca bixêr hatî ser sera ser çavara hatî roja te pîroz û bimarekî be Ayşe M. temaşawan êja ji Şirnexê bi eslê xwe projeyeka li gel xwendevanan di kitêbxaneyan da gotin divê meriv kitêba bixwîne xwendevan kitêba bixwînin divê malbat jî bixwînin da ku ji hevdû bigîjînin divê xwendevan jî diya xwe bavê xwe bivînin da ku ew jî bixwînin car Şirnexê tiştekî ku ti carî me nedîtibû ji me re gotina jî me bawer nedkir pêk anî na Ayşe hoca kêleka me ez ê gavaka dinizê gotinê bidim te sersera serçavar hatî Recep hoca nal kêleka me Recep Bingöl eslê xwe ji Batmanê ji Qubînê ye Recep hoca çî bixêr hatî sersera serçavar hatî roja te jî pîroz dike mezbînî Recep hoca ne hewcî gotinê vîdyoyî heye Recep hoca ji bo xwendevanên me da ku moral motivasyona wan zêdetir bibe ji ber ku ev moral motivasyon heskirina zarokan gelekî gine vîdyokê li pişt me ye vî vîdyo ez bawerim we temaşe kiribû hûn ê bêjin ew mamoste erê ew mamoste avalî dikarin bidin ew kirinê plêykirinê bidin xebtandinê ha motorsikletekî de zarokek ser motorsikletê ye bisikletê ama tu nekevî ha aman nekevî bisekine kuro hîdî ev çiye gidî vîdyoyên bi vî rengî dikişîne mamoste Recep ji bo ku enerjiya wan zêdetir bibe ji bo ku kêfa wan zêdetir ji malima ra mamosteyên ro derstan ra were meriv teşarz be bêguman vîdyoyeka dijî heye ya Recep hoca ew jî em cirat bêjin kurmanciyê wela nizam navê çi ye dönme dolap jê re tê gotinê Tirkî tevî di heyata me de jî zêdetir binirin divê meriv qewet be jî kêfa zarokan gelek jî tê tavî ji wan tiştan ra Recep hoca projeyê wisa li dar dixe îro jî bi boneya van projeyên serkeftî ew Ayşe hoca her du jî li Enqerê ne bûn mêvanê yên Wezareta Perwerdeyê nasıl Milli Eğitim Bakanlığı sersera serçavara hatine kî zanibû Xwedê zanibû ku em ê li vê derê li Enqerê me bigîjin ew he îca Ayşe hoca me dixwazim hinek basa xwe jî bikî li Şirnexê me got kitêbxane te Gazî Malbatan jî kir ew malbat dê bav jî hatin te wan re ew kir çawa vê fikrê derkete di sonucê de armancê de di dawiyê de yani digiştî meqseda mirazê xwe Arê ço ez negotim Almanca xwe yani şu an amacıma çi bî malbatê de devam pirtiko bixwînî welata me de hûnzanî pirtîk xwendin gelek hindike Armanca min jî em zorûko jî dayî kore bilo bixwînin ewlî em bielmîn bilo bielmin xwendinê pişna zorûkê xwe re bixwînin ez derî gerom ez Şirnex ez Cizîrê me eslê xwe jî ez Şirnex derî gerom me dê kûm kirin min got divem vê Almanca xwe bînî cih qebîl kirin pişkê zelamê me sorun derxistin sorun derxistin ama zav normal Ayşe hocam yani ti tiştekî ku tu ne fikrîne yani tu jwana dibêjî kavîna bike ji wana mezin te yani zehmet e gelek jî borê girone şu an dayîkê me malbata xwe de gelek borê û gironin min jî çi divî ez tevlê perwerderê bikime qebîl kirin em her heftê dişemê dersek me ya saeta xwendinê zorok re jî dixwînin dayîk têne hevdûre dixwînin gelek kêfa zorok te yek zorok jî sabîbî ez hatim mektebê bazî pay min ku meelem diyo min nîko xwendinê ki heta şeş kitaba xwe xwendiye kêfa gelek kêfa min jê re hat Almanca me jî cih got Ayşe hocam mesela di sonê da yani em bêjin divê ew kê teşekkür nahiyê jî dewam dike her roja dişemê erê dişemê her roja dişemê tên yani
mesela tip dayıkana haber dedi, tip öğrenciye ra xwendevana da haber dedi. Çi dibêjin gelo yani dibêjin ola kefam zêtir ji xwendinê ra tecrübe ku diyamın pam dixwîne diya ve acaba ew jî zêtir kitêba dixwîne li ser psikolojiya ve derûniya ve tiştek çêbiye acaba tiştekî erêniyê baş yani. Ya jî ne baş? نه هیچ باش نه نباش نین شوا شواد بيجي ديوم دخوينه بشت ديوم بخوينه ازجي بخوينه شولت بيجن شوا ان بيجي ده اما خو جي تشيد به خولات جي تشيد به اج مالبات كي به مالبات هم كي به دفه بخوينه قال كيف زور كوش شفيراته كيف ما جيته ان شاء الله مش نغدا ام حميد بخويني هي بوبجي بخوينن شوا بروجكت من يك سر بوبويا هي تشبكنا تشاروكو بيجن زوروكي خوارا من نادي يعني بيجن اف سبريز شي سربريز بي برافو سبريز خدا حسبك امي بوبو راج تشيكي چونگو از گلک گرام تمام گوت امي پشتبي پروژه گلک توزه هي گلک سرکفتن به سرشرنخ چونگو خوارا ريبار دبينن عولي دي بشربو بشرمو مستش خو ام ريباريونا ام حميد تشتخوانا شو ريبارنا اما مولبوت دجي تشبي قالك تشتوزايا مساله رول موديل از بارم دوردا درتي عايشه خوجم نص يعني رول موديل مثلا ديامه باوي مر اصلا رول موديلك مروايه كو اوجي بخوينا مش مرفارت بر رول موديلك اوجي رول موديلك اريني ساعتها خوش بيا هر صوب رجب خوجا لكلكامه رجب خوجا جي مثلا ماموستا محمد السر كتابك ويا ايداليست معلم هي كدو ايداليست معلم ده بيجي يعني دوي معلمك تشوابه وصفي تشابن كتابوي پر باشته بیرام من بشک هي دوی بشه داد بجکو و کتابات کی پارنا پرار بو میوان من از بینی مخواد دور ده هشم دما کو ما مستد دوی ج خواندوان خونه ترسینه چیه و معنی یعنی ما مستد کو تر ج خواندوان ج ما مستد کی بترسه چد به بني هيجي دهشم ده هي زاروكتيا خودش ما مستد خو ترسيام هيجي دهشم ده هي افترس باوه که ارنی بیان تو ادوی خو چنکر تجزای که او جزاشی با آوای که تبجن تدی حب کتاب بخونی او سوپر او چی بگره لی ویش مندی نیم بود طبی لی جارجب خوجا تفجی ترساندنی برده جوانا دبه هوان بوانا پروژه آنچت که کیفا وانتینه وانت که مشهور جیه طبی ام به کش بجن رجب خوجا ایت چوا دست بکر چوا گوته یا از چیکو سر چکم کاری کوتت کی بلکه فیلمین این هالیووده او حواله می کو دخابتن هالیوود بجیم یعنی تاکتیکا هالیووده کو شیوازن تکنیک اینونه تلویدر تکنیکا کانو چکره چه در کت از بنیا وقت تقولتيه امجي قابل بتشوفك من كاربون تريكا خو جانا هلدن يعني ترسيان gerçekten bu yanlış be guna evkme ما مسلم بخيله نفسه aynen ama vega mesela az öğrenci o deme zav rahat bin yani evdir gerçekten malawe vakıfsa hareket bugün cana pırsım hayali veçiye mesela videoyama da Yahya nabi Yahya'ya ekol ser motoru Yahya gote az twazım motor suarbım el günci motor tne yani motor olsa maji aji sinema seyretkim yani haskim isteysa ما قوم تشتكي بصات شكل وما فيديو كشان كان صفرج غازي مكير ممشو يجدلجي موتور سوار بو يعني حالوي شيء بو يعني فيديو تسر ekran yazdı. Başka mesela uçak yeki خواز uçağı suarbım. Avji farklı şekilde çekir. Başka sihirbaz bu Rambo bu mesela avji karın avji yapın. Usa canat pırsım yani çıkaz karbım hali ve en azından busa çekim. Durayı gavem seyretkin zaruk cizaf kefavatı yani sürekli disa seyretkin. Dikkat şekli. Busa yani şey busa. Recep hocam, çi derdete çi zbora ev Rambo'ya ez beni. Evina Rambo'ya. Nasıl? Beli. Ev Rambo'ya. Beli. Avcı berek دانیسه پشت تیشرتی وسا زارگی راتکن دینه و اکسه یکن Recep hocam derdete çiye? Derdeme yani mektep tamam ders Hindbin ama ders yani hatta ködere ders. Bura zaruk kefavaj göre yani hem
derse xwe hîn bin ya dersê xwe hîn dibin yani hemen hemen %90 hîn dibe ama gavê ji mekteb bixlas bû bira yani kefa jî were mektebê re kefa jî were eğitimek sab bibînin dixwazim ji ama ez zarok re yani hinekî dibime zarok ve gava hevalê wa wisa projeye işte çetin yani وای ساعتها خوش رجب خوشم یا والله من قهوینت که روزه که تبی میوانه من آخ دنیا وسا işte ha رجب خوشم yani mesela ki جوات زامبوکو و روزه کی öğrenciye ki ve belki de peşe roje da var cem ve beje hat malime mini taqanceyken biminkir aç twazım bu te çipkim çıt işteki hoş yani aslında em dibêjin ya mesela me em yazda heb xuşku birane ve hezarane yani zarokê ve hezarane saeta wa xweş be îca ez siz werim serî مامۆستا ana Recep Hoca sam Mehmet Hoca jî dîsa Ayşe Hoca dîsa Bayram Hoca jî hêser wezîfeyê ne te emeklî bûye aslında em dikare bêjin 35 sal beriyana piştî ne û ne Cemîl Hoca şîret çi ne gelo şîret mer ji mamosta re bike mer bêje binê ev şîretan min têxin guhê xwe ez bikin bazinekî têxin destê xwe yani şîret bil sozê tenê nabe bi hereketê xwe û bi halê xwe û bi misal daha tesîr dike feqet ji bi hal ve hereketê xwe hal hereketê xwe mamosta re jî ne ku em şîretê bikin aha bibînin feqet tecrübe tişkî zaf qîmetli ye tecrübe nakeve bi xwendinê nayê hasıl nabe bi yaşamışbûnî bûnî dibe mer dikarî wê tecrüba xwe neqil bike bêje di tedrîsata xwe da wî alî da tecrüba xwe neqil bike belê Mehmet Hocam ez dixwazim ji te bipirsim dema ku mer bêje maalim mamoste divê carayekê min çi bikeve bîra me re yani em xwedî dibe mamoste yekser sabir dikeve bîra min ez dibêjim divê mamosteyekî bi sabir be ê te çi ez benê divê barka divê meselê de jî Peygamber me sallallahu aleyhi ve sellem hadîsekê xwe de dibêjî insan madenê zîv û zêrin yani malim jî lazima madena insana yego zêr yego zîva ve keşf bike ve derîxê meydanê yetenekê wa derîxê meydanê mesela Birêz Recep bi va faaliyetê xwe cesaret dê zarokê xwe mesela te berî niha te behsa tirsa ji malima kir insanekî got ji malimekî bitirse mesela ev nivîskarekî me meşhûr Doğan Cicaloğlu kitabekê xwe da divê roja pêşî ez çûme mektebê divê malim li min xist eşan ez tirsam ji malim ez çûme mal nexweş ketim ez birme xistexanê derzîkî min xistin ew derzî li demar îsabet kir salekî felç ma vî salekê dî çûme mektebê carekê dî malimê roja pêşî got bixêr hatin kamê îro şerqiya bêjin kêfa me hat û bêjin kêfa ez mehij kir ji dibistana ji malima yani malimek karê hayata insanekî bitemrîne معلومه که کاری حیات انسان کی کشف که و یتنکی و درخم میدانه یعنی وقتی مثلا دیسا ماموسته من ایگو هجا ایگو پرسپورن gerek الولاتی خوا جی خدمت بکن پیشی gerek اب ideal باره هبی اد بنا کی مثلا اد پیشی وظیفه من استانبول bu mesela مقدر چی مکر بران معلوم تیکم yani bir rakamcı Türk bu Adapazarı bu çi melker barana hasıl tehlike halı ulu falan beyvan. Bugün ama için peşi luatı xwa. Biz tüdü salar medyada mesela malum tekür. Bu İrojaz Ankara mı her maksada mı Armanca mı ku az insan acaba insani zer kijanın insani ziv çilona ama çilo keşif bugün. ساعتها خوش به Bayram Hocam mesela ana Mehmet Hoca baskır yani dibeko ev kes bive doktorji dibeko ev kes bive kavle ekevmet ve kaldırım mühendisi yani aslında desteği ve yani desteği malumat ya rast xuteko merv çarçuveye xwe pencere xwe digoharine merv derekadin da mesleki wedinere
aslında karı ve pır zoraş. Yani hata yeki bakın aslında hata hayata yeki dibek o şedere kadın başı. Ve hassasiyet merv çoğu hakas tebgar ezbin. Yani her tip dve merv hassas be. Her yek dve merv lgora xwe cuda yani bejin şahsiyet avi, kişilik avi, psikoloji avi, deruniya her öğrenciye ki cudayı. Her yekek ne vak hevduye. Le dve tu vakvi zambi, vakvi biki, vakvi hareket biki. Az bağırım kare her zor de dünyaya da jema mustayane. Çünkü şey bayram hocam. Zaten meslek mamusti van meslek ediniz zortur buna vi eve yani. Öğretmen malum vati kete sınıfı öğrenci yok gerekli tevi nazbik. Malbata veya yetenek veya bir Recep mesela her öğrenci ne kadar her öğrenci gerekli ne be doktor. Bəli. Öğrenci be mamusi, be mühendis, be avukat, be hakim, be savcı. Ama merfeki baş merf yetiştirmiş bir. Tabi hatayı mamusi telafi etme. Zav zor. Gerek öğretmen atı vi şekil, mamusi vi şekil, vi bilince biki. Bəli. Yani karşıya insan heye, insan hatayı bir küçük ve insanı hayat boyu devamlı jirat dıxayokek. Ne başit ki. Bəli. Ona göre gerek ki malum hal ve hareketi xo zav dikkatli. Ve hali insan yani örnek insan be. Sadece haberden okun ne yani. Böylece talebe maluma zavrı takip. Yani ana hem de bizim karşı mezareki küçük he evna zarın tışlarını zar nabin. Ana hem tevgi işini em tişti nabine uzarı küçük dibini. Qeb bilam naçe mrujeki cote solistan kundureci sol değişik de hemen. Uf küçük rengek hemen. Es çünkü seçer sol pevakir hajam petine. Ev cim solistan diyeci ev solci mer sol delav difruşe merveki zavciyati esnafek per ev ki ama amri خودم گو خوجه خطایی که ها نکردی از هات من سنف birinci sınıfa mekandırı karşı kakızmanı ketme sınıfı öğrenci bana bu öğretmenim söyledi rengi var aynı na ev ki değişik ego rengi var aynı sadece sorayım da modelek beri modeli var aynı tabi aynı yani soruya şey ki toka wir her yolya hat kadace bu kate sivizu ezmali deket ez bir soliçme töreni hatım bu kate solim toza yılda dayna bu ev solite değişik her mu ne ya mesut tezestan diye soruyor neyse mülhakat dilini küçük ya yani merli benere kolay merli fark nake le o fark ez hat mes sınıfı mü cümlek tahta yaski birinci sınıfı ez hat med desi kadar peşt khoyes nava sınıfı da ha çünkü hafta sih habi öğrenciyim he sınıfı da mahit ka soru khone mi gomer nava toplumi daha ev sola kefşti be ha müşteri cavi ko halini heri meni gel öğrenciye mi go öğretmenim go sorite değişik yani birinci sınıf öğrencisi yani bu öğretmen gerekli zavak Resul Aleyhisselatü Vesselam hadisi kudadıcı az mamusti yani malum olarak hatme şandırı. Vazifam ezav giran. Bəli. Servici gerekli peşi her tişti öğretmen itikada bir sağlam be. Bəli. Saatata hoş be Bayram hocam. Recep hocam az xwazim tehenek bahsa projeyin xoyim peşeroji jibki yani az bawarım her mamoste dema ku dest به اوکی کر yani دست به وظیفه بردا yani چه دش وظیفه بردا قلت يا بس تمام من مثلا تي اخو كنت قلت تمام ايه خلاص از باورم وينجي ونتيك دشنا سا ونتيك دشن هاو تين سرحم دي خو جبركو دفي her tim öğretmek hebe her tim tişteki nu hebe her tim tiştek merdine servi tişti çiye gelo peşaroje da twazi yani gelecek da rojen peşyama da twazi çip gez beni yani vegan hey hedef fakat ez beni hey yani buna hedefim mesela ez hem kitap yazdım kitabı ki bu sinema filmi
bikşinim zarukara. Kısa filmek nasıl? Kısa film yani yarım saat, bir saatlik. Oo, bir saat be uzun metraj ya. Olsa yani. Evet. Müçebbe, kısmet be. Kitebe nefsini. Kitebek ya. O okey. Filmek. Tiştel mektebi çebu yani. Uyi aliyle. Ve hatıra yani. Yani şey güzel. Gizliyet naxwazi beji çi yani. Ay saatata hoş hocam ya. Hocam malbata ve de keke heye öğretmen malim. Hene yani enişteyim Zavi ve heye. Zaviyeme ben mesela. Öğretmeni nasıl? Yani malbata ve yani bej brayet tawana. Kure yapayım. Kure yapete. Ev malime. Teşkiti tete az baştre yani رو سرداچو ته گوت از وی قراره بدم یعنی زاروک هست کرم یعنی وقتی هنگیجی مخواست یعنی تخواست باشه کو تخواستیه رجب hocam ya. Ayşe hocam yete te goteş ko proje amın ya okey az sürpriz buji ama gotwen. Ya babaji haya. Ya babaji haya. مدواس سر دوی کاره به شغل مموار هر محله که دا یه مسلکی و نی ده هنه یه موله تشکیه چکن شخورا و محله داد کارم بفروشن. چی ماره مثلا سر دایکانت زیادتر تسکنی Ayşe hocam? Dayıkış mara gelik mühime. Şırnak'da özellikle. Zoru ki ma avuli de o hoşvara reberdi binna. Mele. Avuli de. Gelik hac de خوات kina. Diyemeci gelik borsa pişte oya. Medeva bexem nef zoru kod. Tavle mektebi, tavle yani ya rast Ayşe hocam mesela em de fikrin aslında معلم yekemin aslında diyame yani. Nasıl? Hani معلم yekemin diyome yani. Diyome me doxwandı. Diyome me doxwandı aslında namazındaki. Aslında zafi tiştana can az dibejim de programı xod az dibejim edbejim كتابك وصب 10 جلدي دين جمن وكا شيرت ديام ناكل از هر مصاد بجم يعني شيرت ديا يجي پرورده ديا قال لك جرينجه از من صاد خوازم قوتني وين داويجي از صاحب وحب واجوا ببيزم بالسينم شو خوازي از بين دوي روجه دا يعني اصلا تشكي عجيبه مر روجه كذا مر ما مستهم مر بيجي كاتشكي بيجي تشكي عجيبه اما جبو گنجی مجبور کسی کنه حال مت تماشا کن گنجین öğrencine خوندوانن حتی ماموسه نونه کو دست بکار دکن عجیب کیف خوی yani beritego ev ket bir amazubimi معلم مریای en اول دیا مریانه بتونی ev koy merjuwe digre ماموسه داجی bilhassa به دیو باوارا به هفرا به بموی وقتی تعلیم و تربیه خوشت به بناویجی esas ya mezuna evkavi kıymeti bir de معلم meru çıka kıymeti bir de vakacı gotun avi digre beli ev zahmet önemliye biya evke ya dünya cizari xwer rajı tey hoca mekerem kirgo her tisab kolay biye kolay bunavi gere be kıymet buni neyne ve mesela zar merva zedetir ki çıka zaru çıt hazet bir be kıymet be bara bu xwebune çi belakır tov ki mesuliyet akwa davece biyer bizanı be. Yani diyor bazı öğretmen bugün muavin, bugün yardımcı. Bu vakti talim ve terbiye daha hoş devam dık. Saatata hoş, malata ava be. Gele spas. Bayram hocam. Botna kate u davi hebeb kurtasiye zbgirmez yani. Yani zari menha zari ki menha zaf şanslı. Malmi me şanslı. Ama sorun ekomenha mezun tabi öğretmenlere ziyade saygı ne var? Hem zaman televizyona da seyirdikim. İşte zar malmi kutu kutu. Seyidacı megor Hazreti Ali Gutiye ki harfeki nişanı bide çi sajira hizmetler koleti dikim. Yani merfeki خوandin niviskanı himi mervar ki gereki merif mamoste xu nekutte. Jira saygısızlığı ne ki? Fakat İro durma öğretmene elhamdülillah kaç maaşı var normal. Fakat en sorun ki öğretmene en mezun vati emekli dün bu vati tekavüt bin 3600 3000 şahsit ek gösterge gerek var daini. Evajira be mizginiye ka başya. Öğretmen eksi bildirsme
Abi Mamusti Cemil emekli bir gerek ana öğretmen ekvatı emekli bir 5 milyon maaş bistir. Yani serfirazi boy derbaz bugün akım. Evkaz 40 salı hizmet kiriye. Pişti vi 40 salı gereki cavi ve desti zarı nebe desti evladı nebe beli halkı nebe serfirazi bemineti yani hayata koya pişti amri koya maya vi 40 salı koy amreki temiz bemineti baş derbaz bike. Saatata hoş be. Fasla eve yani. Biz yine baş gereki. Saatata hoş be. Ana sereki Türkiye viyaret ev yani. Yaras hizmetek merib de dve bedelawi dve illa ki hebe. Le henek ciya henek caran ku zafi caran ji emeka ku wundedin aslında bedelawi tine. Tine. Yani eve ek mesele ek göstergesi aslında şekip çuçke yani. Çuçke. Ne okumasın iş. Yani viyaret bejin ana milyonek zortun öğretmen heye zede bütçe dineti. Aslında bu Türkiye'de evnine yani malumi Türkiye ana mamusi Türkiye memnun bike rın muhafaza bike durma Türkiye başka bir inşallah. Böyle. Bayram hocam malata ava be. Şu arazi be. Selsera serçava rahatı. Ayşe hocam. Nasiyata gelek hoşum ya. Tamam sağ ol. Tıç tazi veji. Aslında tıçan salat ki Çend سال ما؟ چورم نیکو خلاص 5 سال. اول نیکو 5 سال. آره نیکو. اوه تجي عمرك در باز کریه یا. تو چه خواهی بجی عاشق hocam tedaviye da sonra da mesaj ete gibi. خواستنو من بلو دبوب گلک سرزورو که خواهد بسکنین. پچک دید و بسکنه قیمت ما گلک دیگر رحمل دبوبه و والله تو مدام معلم گلک سرسرخ و جهه و هیا. ترکیه أو ما خواستنا ما هبه معلم قيمة نينا نجالك جنا الله نينا بتشكدي معلم قيمة بجالك كيف وماش حمي كثير به وتي خوجة ماجي قوتي أمكلي راه هكي معلم بنا أمكلي وش بينالتوس إك gösterge هيا أو جي مزجينك هي جالك خوش بشورة إن شاء الله أستاذ وهي في ده ما نظام قالوا دخوازي وحاطنا هنتكاجي أصلا ما تشتكي نوفي از بجم acaba zamanla daxwazi ve hatine kirne belki dver roje da mizgini ki bide. وباقي صالك باقي صالك سركما جواد ده يعني. Ha nefsa vaadha bu yani. Ve jahin izik ya ve jahin izik az ve heviye da yani. İnşallah. İnşallah. Aşağı hoca ser çavara. شوفنا ايش تحرص. Tamosi heja. Az gotine bilim teji ya davi. اجي بمناسبة صار قلتنا 24 مجداري رجع حمي ماموستان فيروز دكم وبينك تخاطم بين زمان ريوبري وبروردهي نتهني الصنف هذا نتهني مكتب دبستان هذا أساس جدربة جي بهتر بروردهي دوام تكي شما مثلا خوندكار نبدلك خوش وكيفك خوش تاني دبستانه شما درس هر روز كده 8 ساعات درس دبينن يعني 8 ساعات درس بيشتي 8 ساعات جي دو درسا قرص devam ki pişti de kurs pişti vadde saate kursa evvel جي dışarı dersxana yani مخه مهوب de şey bir dersa بله جبر ki lazım مهوب ve perverdehi ve faaliyet civaki او بكي دوام بكي او بهتر الكيف مهوبتن مثلا اذهب تي جارك بطلبي خورد شما هاوز شما هاوز حفتي جارك ام تشنا سينما حفتي جارك ام تشنا مثلا جوكي دايزن يعني اب بهتر ve perduverde hiç var devam ki yani tçe piknik ki tçe piknik yani leyze ve dalimen go lazım bey haber مو خبر انا كي هفدو خبر نخوش نبجي هفدو ومهم بهفر بليزي مو فينا كي انجر دويسه هايدا مو علمي ناخذ سنه تنكري بتشبع علمي Mehmet hocam yani tusa haber diye zana çok khot xmet bijim axwazi ma mustaki wak min وقته emin hebuna ya estağfurullah yani az تحياته حقيقة دياره يعني برباش ديارك وتدايا سيرفي مسألة جبو يعني از بهتر از ve قناعتي لما اقول perverdehi ند tane sınıfta و tane dibistane de mektebede جدربه بهتر devam ki çünkü
او بهتر بكيف وخشة مثلا ما مستك اداريست لازم مثلا از بيغ جبينا كم من القطار اللي ما اختي متخند شكالي لاستيكي بيما دابو طرابزان انجو وقت ولبو يعني بل ما يعني امكانيه ما جابوا بل ما نزالي بقويا مثلا قدرات فيها بل ما دلويه ما تري لاستيكن معلمة كي فرق باكر مروجكي او معلم جي بحاجه ندك راسي يعني ما مناقشتك درتي هذا ما يعني ورا امي شكالك كده أدوي مثلا قنجاوي ما مستيج بيناكم وجهنكي با أجي دوام لي البي زاروكي خد ميزانم البي خندمانات ميزانم يعني جيلوات ميزانم يعني يكي جو بالتوا النبي يعني تشم مالي زيارتكم يكي جو ضعف ذكية يعني يكي ضعف خرابة صنفتا أدبك عجبة سبب ما بتشي تشم مالي زيارتكم هنكي تفهمتك يعني دينينا بابرينا يعني دي باب شفقتانا محقق مسلكك كوي جيران هاي البته بله يعني مثلا ما أبى يعني ساعتها خوش محمد خوشم سر شباب سر شامش قال لك سباستكم يا أجل ان شاء الله وقت ما مستين وقت هو امي قال لك زيدا امي بفيند امي وان بكن خبر امي وان بكن بجار امي سر وان خبر دن اغلب برا روجك يك روجك كم يجي كم نبز اكران ما مساله ما مستين واغلب ادارجي ما يعني امر ما بشرت المتكن دبب خندكارا نبنى هبال اجي عكسينا بالعكسي بدنا لازم ببنى هبالي خندكارا شما خندكارا يجو بشكل مثلا دبنا شنو لسه مثلا يكي تانيجي بده بابي خوارا تعلى قوا يعني خبردانا ونينا تك خبردانا يجو بيرتكن كيف خوش معلمن يا اختي اوجي بردنا وابا اكيد مني خبرات تراست بيجي محمد خوجا مالاتنا وبعدي سر دوباره تشكر لكم لسه جبوني به دعوته وانا اذكر سلام سر شاوي مراتي رجب خوجا مام هات جم تجي رجب خوجا اكيد تقول كل ما جاي يوم قلت شكو بيني هيدا كل ما جاي اجي وقت محمد خوجا tam قلت يعني وقت düşüncemi قلت اجي دجم يعني برا دي باv zaruki hasbkin her tiş ne mektebi yani herkes ne mecbur yani nabe doktor mühendis an belim ama bu mücadele yapın karne bugün insani baş önemli olan yani bugün insani baş yani en önemli bence acaba edici. Valla vava ben. De biramın اختي كنت قلتن او يدحب بالزوجن قلتن فلانكاس شي شيت كا قلت والله فلانكاس معلمه قلت هو بقيزا خو بدي معلمه ان شاء الله هيفيا من اول ما مستين مينكو لبندا اتماينه ما مستين مينكو بسكريكي وان هنا بشتي ما مستتيه درسان دچن ليمونا دفروشن دچن درس تشتين دنيتكن افتش جهولي رابه ديسا او قدر قيمتك شو ام دزانن لهن زيتر دوي ورا زانين ان شاء الله ورا سر حمدي خديسه ان شاء الله مالا وديسا دوباره آوابه محمد جمیل یاشار ما مستي تقاوي تمکلی سرسرم سرچاویم رجا ارزورو مامایا دلال جتک مانه سرسرم سرچاویم را بایرام دمیر ما مستي مدیر ما مستي گرپناره جبلي سب اصلي خو سرسرم يا خالاتي سرسرا سرچاورا عائشه خوجا عائشه ام جي اصلي خوش جزيره لخبات يتكج بوشنخ جزيره وشنخ جينا وان اوكي سرسرا سرچاورا هاتي محمد يلدز ماموستي نهال امام خطيبه عمركي مزن دايج بو پرورده هيجي خباتك سرسرم سرچاو امراتی باصل خوش کربورانج مدیاده و رجب بینگل باصل خوش خو بینامه شیرین و دلال یا مرخاصن یا عقیدان یا پهلوانان جباتمانه او سرسرا سرچاوارا هاته مالا وجه اوابه کوجه متا مشکر هیویت کم افروش قیمتا ماموستیان زیاتر و ناسینه ماموستی مین یک کمیجی ام دزانه کو دایکا مه دسریدا دوی مر قیمتا دایکان دورجی مر قیمتا ماموستیان معلمان زانده فی قاسو